Mr. Post. You like a radio boss. I will. All right, Mr. Post at the Gona K, radio boysha. Radio boysha, info was it on it? Yeah, it's a radio boysha and Fetila, the Maga, automatic chumwala, Congo Masun Quas, radio boysha Shisho. And you go and will so much can at the one I watch Mr. Post, and I'm getting Fugal Baraba. I am forgetting it, bro. And I forget to share I'm forgetting this. I'm They all want to radio boy. Was that ready? Not with some one, eh? Mr. Mango. Was it there? I'm going to Mr. Postman, high court. And I'm a gate very down to and I've get jelly or going for Wangantina. All right, Mr. Post, I guess you're going to put the Bagari Bursana Bona in my Yelana now. Hologe Resort, yes, go for a resort leave for la whenever we track all the resort say the Bagari to Shagutala, a Casograna Monte talk him Pella Bakona, him Karina Tarikumagori, Munara, Bukumaganga Kona, so Namonta, la good joy, Bona Grimpa and Pella, Mr. Post, but I've gone na. Mr. Post, travel Lake, Nambi. Ile one very kuna holoje resort itabaikari full intise kufika kwenu kumkona yeah itaba irikona ile shawela ni one kwana itaba iriko taba tikhati buya swinene baka holoje itirhisane kahle ngopfu wotwa aban'wana baka hey ayi hakelwa hina va hakelini makelo wenu we hina ya kona ya faneleni kwale titaba tikhati buya Saturday a heleni hinkwenu kumbe xani Mr. Post anga ba ngoma yin'we ya nyuwani loko u fika a tsaka leyi Oshe kwe ngokhoma njani Mr. Post ne loko katsa na tsamba ngweni mina ku vutisela ngoma yi aphela na hlamala ku ri Mr. Post a humesa hi Easter ne yes okay Mr. Post a humesa album December leyi album ya hot ku yuma ku album yuma ka Mr. Post anseza na ku tivisa vanhu ku yi endle hi va mani okay mara album ikona loko yi nga humi 16 yi ta humi 18 okay so mara man min vutisa all right no jampfumeleri ku vele mtameri kona ene xin'wana lexi nga ta xi ri koho xa ku tsakisa mikomisa timhakeni ta ku ri mi nga va mi karhi mi badinise mi ta nyuwana vele mi hlamurile ku ri mi ta va mi karhi mi humesa mara Mr. Post n'wi tiva a humesa hi Good Friday ne hikwalaho ka yini vele Mr. Post December leyi a lava ku hi nyika vunanga Mr. Post a nga tirhi na Team Sherman ne oh ko va ku swo tumbetiwa ikhalenyana ikha nga tirhi swin'we Mr. Post wa tiyimela munhu loko a huma xitandi wa longisiwa kuna loko swin'wana swi ya tsandza le xitandini a va ya ta no samgaya swa yes so Mr. Post anga holovanga na va Team Sherman ni o huma xitandi that's why namhla kuna clip yin'wana nga homa ni longiseni na swirimbani nyana mi longisa na khikhili ya mayitiva le ya Team Sherman mayitiva va longisa nyana a ku yo holoviwa ni ko va ku huma mundi ku hambana swo tala munhu a ya ti hanyela a tindlela swa yena a tindlela ti artist ta yena Twanani mi te ku hambana na swo tala ivi munhu a huma incini leswi mi fanele ku mi hambana ku na swona swakudya mali ya xinkwa yi fane pfuki kombela okay se loko ya xava humini nyana i vuya na nyama i fane tumbeta ku va nga ku voni a fane xave ya muti hinkwawo muti wa munhu walowo 2020 se leswi vulaka ti-clip leti ta timbirhi already leti nga titwa a tivi loko ku ri na tin'wanyana ta ku hindza timbirhi ka leti already nga ku trendeni mina twa two ti-clip ta ha ri ku teni ku ta va na clip ta tinghoma album ya Mr. Post kahle futhi a ni tshembi ku na artist leyi nga yimaka December leyiwa vaseketeri va Mr. Post hambiloko ku ri vaseketeri va kho va ha ri 4 mi nga chuhi ni xiza lexi mi vulavulaka na xo xa tiva timhaka ta xo hina se hi pase khale na lava hi suka kho va swi tiva ku liya i problem ma twisisa ni so mi nga chavi nchumu album yi kona yi ta va yi kha yi hisa swinene
Alright. Litshembisa sweswo. Hi ndlela yin'wana eka nkarhi wa sweswiwani ne Mr Post ku va a humesa tinsimu ta yena hi December i timhakeni ta ku hi hume xitandi a nga ri kona ka ya mi te kahle kwala. Okay. Mr Post ina ti fan ne Tim Sherman ina ti fan ti fan ta hina December ti fan ta tsala ka Facebook hey ja December ku baba hey ku va ku ri na artist leyi fika ku yi rhuketela Tim Sherman. Exactly. Then kuba khanga humesi mani ako humesi Mr Post in nkarhi walowo and the Mr Post must tiva ku wa yimela mhaka yena ni se hi ndlela ku ti fan leti ya ti nga dyi Christmas ku va sweswiwa ti dya Christmas kahle hi ku munhu loyi a phikizana na artist leyo yo rhuketela Tim Sherman ava beat album to yelana luwan'wana ntswatsi luwan'wana ihlange anga ncengi matwisisa se hey la ku langutana swona sweswi munhu a humeka Tim Sherman Mr Post Yes. n'wina kahle mo humesa album ku la ku ndla yini album yi humeseliwa ti fan Exactly. humesela ti fan kuri December leyi n'wina mi humesa album hi mhaka ku ri mi lava ku ri ti fan ta n'wina ti nga dyi Christmas ku vanhu leswi ti fane ti dya Christmas kahle and na hi March na album ya Mr Post album vitra album la ya sweswi moya wa December album ya March Alright. Se famba mafurha ne cancel clutch ina swicele loko ku 1 ifanele I cica clutch ku 2 hi roro swilo hinkwaswo fane cica clutch so hi cancel xixexo ku cica vele hasi ya marchale the album leti ni vulavula ku hi tona ti Mr Post n'wana mi nge hi bi kahle the way ni vona ku mbona swona leswo swa ku loko mhani ri nqambi a mi ta ni Eka vulavula ngopfu hi ti-clip leti ta tinghoma ti nga ku biwabiweni ne a langutisela ku ya holobye vhele timhaka la ku ma ku faneke ku tekiwa xiteji vhele da Mr Post faneke a performa vhele se a ni tivi ku va na clip nyana yin'wana yi nga ze yi va kona ne ya Sivara ni tshemba ku n'wana na n'wana wa ni twisana Sivara man a ni tivi ku nga ku ri Sivara mara swi mu khamu nga swi tivi mi ta yi hlamula leyi Sivara mi khamu nga swi tivi na mi ta yi hlamula alright leswi nga vuya swi endleka ka Sivara hi nga ha swi langutela swi endleka nakambe ka van'wani va Sivara na ti loko vo ka va nga behave van'wani ku van'wana ni va chava loko hi ri kona ve ra va yi vona ni va swi tivi hi mhaka yini un'wana na un'wana tirhela vana va yena mara mi ta twa munhu ya loko na loyi a nga yi lava va swi tiva hi te lani broro a ko dlidlimetiwa ni dlidlimetiwa a swi kombi ku ta dlidlimetiwa van'wani kun'wani okay a no kona va nga ha dlidlimetiwa van'wani va ti-artist munhu dlidlimetiwa loko ndleke yini kahle munhu no pushana kuze ti fane ti pushana Mr Post so ha mi ringeta vanhu a ndhawini leyi ku tsakiwa ka yona holobye mani humelela tiqambe tin'wana ana mi swi endlaka ni ri nqambi ni loko yena yimbelela i mi chami se va jelela va ya ku le ku ri mi nge va gigimeti Alright, emhaka ikhomembiri tsa ratwa tiburatse njela ti nga siri wengene kahle ka uri lehantlha njela siri vutlha se Mr Post ka varhandzeri va seketeri wa music wa n'wina va tshembisa yini ka leswi nga ta va kha swi endleka le ka holobye siku ra kona ku ta kurisa ta tihi swi ta endlisa ku lexi ti ta va ti khatiweya swinene tanihileswi ni nga tshembisa ku swi ndla hi ba yin'we ya tinghoma ta nyuwana hina se hi thwasini khale hi thwasini ha tiva timhaka ta hina ku fanele ku ndleka yini that's why kun'wana laha hi sukaka kona swa tikomba laha ku suke something a ku pake something laha yi sukini a ya ha ri kona swilo swa xota ku na didi n'wana di tshamele laha di sukini ndhawu ya ncinca loro hi thwasini ya hi December ti 16 or 18 a hi amukeleni album ya Mr Post ya nyuwani u sungula ku humesa December alright twanani eka vaseketeri va Mr Post hi ndlela yin'wana mi va tshembisa leswaku December mi ta hamba mi humesa eve na hi Good Friday mi ta hamba mi humesa kumbe ko va lembe leriwa mi lava ku ri va nga no for sweswi ta humesa December na December ya ku composer ma swi tiva na hambi kwala hi ngo suka ngoma ma swi tiva na n'wina hi composer hi le kaya ngoma tinghoma i composer a ku na xin'wana leswi swa ti-beat na yini swo landzelela satini loko wo zi composer ngoma i va i tirhe ngopfu so ku composer hi le kaya sweswi vaseketeri va mina na va Tim Sherman va ta dya Christmas ra kahle
Oh, me tshembisa defense ta Team Shirimani. Yeah. Na ta n'wina. Ani a holovanga na va Team Shirimani yo mamuti. Kasi loko ku ri Khisimusi ani mahlangana ka le ka bava le ya dyela ko Khisimusi. A holovangi. Ani holovangi na Bra Joe, ani holovangi na Manmani. Tani loko ni hlamuseleni ku Sivara phushana. Ana Sivara ile ka Team Shirimani phela. Oh, ka Sivara Ani Sivara ile ka swa yona Team Shirimani ile side. Even now we so mile ka swa n'we mara mi family yimi. Ani ni huma kwala. Loka hari muntu un'wa mara ni huma kwala. Masitwisisani. So a hi nanguteleni sweswo. All right, nbomi ngiserla none man Lasma the Crowns. Or sweswo mi kumeka ka studio xa le kwini. Sweswo mi yingisela majaha hi vuleni mi yingiseli mani sweswo a hi seza inana kumbe mo ni fonela loko ku ri maswava hi mpela ku na ku n'we a ni mi twa onge studio hi xona xi endlaku swilo a ku endli studio swilo ku endla vanhu lava va nga laha studio Vatsonga ni a va wu twisisi music va twa onge studio or munhu loyi a tirhaka laha studio hi nge tirhixi xin'we malembe hinkwawo naswona loko tirha na legend loko wo zi ba hiti mi nge improve music because i legend yi tiva timhaka ta yona yo nghena yi chaya kasi loko i tirha na vafana lavatsongo va kota ku cinca swilo ku ve le ku improveni tiva mani twisisi so hi la ku aka ti-artist letitsongo ku va na ti-artist Mr Poster va na ti-artist ma swi tiva na n'wina ve ri yini ku rima ni rime ngopfu mavele matshwa ni rima matshwa ni se tshovela so ti ta va ti kha ti vuya ngopfu swinene ngopfu December lembe reri ta vuya ku ve na corona ku va na swilo swo tala sweswi ku va na ti-album ende xin'wana mi byela ku na artist yin'wana ve ri yi humesa mundzuku ni vula ngo va seketeri loko yo humesa mundzuku ne swi komba yi chava timhaka ta yona ti-album swi sungula ku huma vo 16 ku komba ku munhu wa titshemba loko zike rin'we a pfala December mani a ni hi vulavuli December se loko yo humesa mundzuku swi nge yi chava timhaka ta yona swi ngo artist yaleyo a yi tivi timhaka ta yona yi le ku chaveni a hi humeseni swin'we ti-album Joe Shirimani na yona yena lowa wa nhloko ni vulavula ti-artist leti humesaku ne kumbe mi lava lera nyuwana ra Papa Xinyenyani i nyike ra nyuwana Papa Xinyenyani loko mi tsala tinsimu Mr Post lexo vutiso xa mina swo swa mi ri Papa Xinyenyani loko mi tsala tinsimu ta n'wina mi va mi langutise yini ku endleka yini yale ya Papa Xinyenyani i track 3 ya dlaya ngoma leyo ni vona ka album leyi nga ta va yi languteleni i ncini xi nga mi endla mi thya risimu leri i Papa Xinyenyani i ncini xi nga mi hlohlotela ku ri mi ni lava risimu leri vongo i Papa Xinyenyani loko ni hleke yini ta vulavula hi ngoma loko se hi twana leswin'wana because na nkarhi wa n'wutsongo laha ai se za mi byela ku hina nkarhi wa wena wena n'wutsongo na wona n'wutsongo nkarhi lowu va yingiseri maxa Mr Post chandi mhaka ta se Papa Xinyenyani i track 3 ne ya dlaya ngoma leya yi kahle and then vito ra album moya wa December na n'we mi ta swi twa ku se ku na moya wa December se hi nga languta na track ti nga letiya kwala swinyanyanini a ni xo ngopfu mani Xinyenyani njhani kwala xinyanyanini mi nga Papa Xinyenyani lo nga nga xo mara a hi tsebe kwala Papa Bruri ya swi tiva timhaka Papa Xinyenyani mani no a ni fange tonga ku ri ti nga ti track kwala ka album ti nga ta hela kwala xinyenyani Bruri ni banga ngoma yin'we swi hela a swi zi swi ya kulene le kule ni bani ni tiva timhaka ta mina Mr Post lero Papa Xinyenyani Mr Post eka ti-16 or ti-17 vhiki ri ra December 16 or 18 i album kumbe ko va track ya Papa Xinyenyani ntsena i album leyi nga ta o i album moya wa December yes mi ta va mi tirhisana va mani layani kaka ni mi byela tin'wana ta ti-track leti nga ka album kuna Chiasa ku na Papa Xinyenyani tikoti tinghoma leti laha phakani va swi twisisani ku na tinghoma to tala mi ta a mi ni hlamulangi nkarhi kumbe mi ni hlamuleni no ka ni nga swi twangi ku ri loko mi thya risimu leri mi ku Papa Xinyenyani a ku ndleke yini no sweswo hi ta vuya hi ta swi discuss mi ta vuya mi ta hi album ku yani hi December hi ta va na n'wina kava laha a ni ku yini loko hosi yo hlayisa hi ta va swilo kula Papa Xinyenyani ni kula ma TS no twa nga ri ku xota rin'we mara swi na mhaka va ta swi lunghisa Mr ku xota lera njhani bro
Sivara abakona ka. Isivara ba? Bro, swin'wana na. Iko swilo leswi hi nga ri swi na ntikelo. Swa va Sivara swi na ntikelo bro. Sta tirhiseriwa mavoko leswiya. Swi khomi kwalano. Mr. Post, ni vona vanhu va ku tala laniwani ne? Alright, ya ni ta zama ku ti langutisa ti-comment letiwa. A hi tekeni risimu leriwa ra Mr. Post ya milorho. A ku ni tekeni risimu leri ra ka mahungu loko hi vuya hi ta vuya hi hetisa na vo. A ku ni tekeni risimu leri. Risimu ra milorho ne ni ta ni khomela na xirimunyana. Okay. Leswi la milorho yi nga huma. La hi languta okay walorha ifumini. Walorha i ri hosi, walorha nkama wun'wani i kha i ri na munhu un'wana wa kahle. Se i pfuka i kuma ku a hi swona swi sweswo. Mara yi nga heli mbilu siku rin'wani milorho yi ta hundzuka ntiyiso. Hi leswi risimu lera a ri hlamuseta swona. Alright, leriwani risimu ra Mr. Post ta kona ke milorho ina yena ka Gisaro 6 FM hi fambeni ka mahungu ya awara ya ntlhanu. DJ Patapata na The Real Miss KSA. Alright. Mr. Post. Ama mensagem kuboshete. Mensagem kuboshete. Aso wa kufane ku Ela baba 112 people. Very year was the boy. Yeah, la ka. Very ngwe amin hlamula ngwena ku ri loko mi chat nsimu. Tisimu sesi loko ti ta nywana akuvulavula ngopfu tona. Yeah. Tengata hela. Nge heli nchumu. Swi nge mi tsakisa mbo explain ku leri vulavuleni mara loko se yi tlangena mi ta va mi twini n'wina. Okay ngoma leyi ya ni tsakisa kasi miri yini. Alright. Swi fana loko mi kha mi ya ba life. Hi tinkatara mi ba ngoma ya nyuwana leyi vanhu vo ka va nga yi tiveki. Le cina va yi tivi. Okay. Ata va ta twa onge ngoma leyi yi fake mara loko ku ri va yi tiva a va ha yingiseli ku no yi fake or a yi humangi kahle vo cina hi ku va yi tivi. All right, bye bye guys. Bye bye.